In the Bankulu. Amen. Ngiyayikhetha inkosi asekuhleni. Ngibengela isihlalo sobukhosi namakhosi nehamente yonke engcwele. Ngicela ke manje abakithi bebeseduze kwami. Umkhulu wami usembula mbhede kuShalumesi sixamxakela imbulu belethe. Cela abeseduze kwami ukuthi umsebenzi kaShembe ngingawoni. Ngalesihlabelelo kasika 64. Abakho lona Ngizocela ungithethelele Nkosi ukunqamula ihlabelelo zakho ngoba isikhathi sosuke sigijime kakhulu. uNkulunkulu umnikazi webandla mkhululo weziboshwa usitshelile ekuthuthukeni Nkosi wasiyala wasitshela wathi uma kuphinda futhi siphambana sengokugcina lokho
wasishiya Nkosi nemigomo nembandela wathi Inkosi asiphume sihlangabeza amabandla emathempeleni. Nkosi yamakhosi lokhu wahamba ngiphuma ngiyahlanga alikho ithempeli engayi kulo. Lama thempeli ebekwenzeka ngingayi kuwo ngiwahamba wonke Nkosi yamakhosi ngesiyalelo sakho. Nkosi yamakhosi ngisale ngihamba emkhondweni ezimemezelo zezwi lakho ukuthi wonke umsebenzi. Kodwa futhi ngiyabonga Nkosi ngoba uNkulunkulu kodwa uthema ufika emini wangiphendula Nkosi yamakhosi wathi mhla ka28 siyangena ethemba lethu. Nkosi yamakhosi njoba la ethemba lethu lezi ngane lokhu zisebenza la. Engikubonga Nkosi yamakhosi imizi yakho ekhona la eGoli njengoba iorganogram yakho Nkosi yamakhosi wathi thina abefundisi siphezulu kuorganogram yonke lemisi siyayibuka phansi ukuthi imi kanjani Nkosi yamakhosi lemisi yakho namhlanje na kukhona imisi wakho okukhombayo okwenzile Nkosi yamakhosi nanti iJerusalem esansi lesipholi okusuke umusi wakho omunye wazolakha ngase ngibuka ngathi mina hawo shembe kanti izwi lenkosi selifikele phe kwethu sesiyaliswa kahle nakhe sikukhomba Nkosi yamakhosi. Nkosi yamakhosi izakhiwo phakathi kwalomusi ziyadida Nkosi yamakhosi uthe uqhamuka wawuchopheke esangweni uma wagcina esangweni ungena nje empumpununu uzubuza uthi konje kukuphi la awusabuzi manje usubuka esangweni uthi kuphi lapho uzongena khona. Uma ungena ngaphakathi Nkosi yamakhosi izakhiwo zifike kwezisihlanu ngaphakathi komuzi Nkosi yamakhosi okukhombisa inqubekela phambili okukhombisa ukulalelwa kwakho Nkosi yamakhosi ukuthi uNkulunkulu wangempela. Ushintshile Nkosi yamakhosi uyabona lapha ngesansi kukhona ioffice nanti esansi ngaseningizimu leli office lakhiwa zingane zakho zentethelelo Nkosi yamakhosi. Njengoba zilakhile nasekuthuthukeni ingane zentethelelo ziyezakha futhi ama-office akho aphucukile asemthethweni onyazi manje ezingeni eliphezulu Nkosi yamakhosi. Umsi wakho futhi uphinde wa-upgradewa i-water reticulation Nkosi yamakhosi. Wonke lo muzi lona uhamba ngevolume ephezulu ye-water reticulation konke Nkosi yamakhosi kushintshiwe kwase eqopheleni lakho Nkosi yamakhosi uzubabusise laba bantwana bawenzile umsebenzi omuhle Nkosi yamakhosi. Kodwa wena uNkulunkulu ngempela yazi khona abantu abangakazi uyazi kufanele ngiyikhethe inkosi kuleli viki bekufanele ngiyikhethe inkosi kuleli viki ukwangidida Thixo ungididile uNkulunkulu kuleli viki kuthi ekusuku sibuya ku1 day ngafika kunezivakashe ezayifuna ukukubona Nkosi yamakhosi ngase kwafuna sokuthi ngithathe laba abefundisi ngibalethe kuwe Nkosi yamakhosi ngithathe nabanye abantwana abagulayo ebebesuka eThekwini Nkosi yamakhosi. Kwatholakala ukuthi umshumali mangixhumanisa nabo kabangiboni ngahamba Nkosi ngahamba nabefundisi ngithe uma mbuya nabefundisi Nkosi yamakhosi umshumali wayemi nabo wayethi ukuthi senisale kanjani ngathi nami mshumali ngeke mbuyele kabili kubaba ukhathele manje uphuma ku1 day angeke nje mbuyele kabili lalani nina nifikelane esuku nini ngathi ngeke lengane Nkosi yamakhosi yayikhuluma inyakanyaka Nkosi yamakhosi iphambanelwe inetwork emqondweni ngake ngathi yathi ikhuluma nami yathi mfundisi hamba uyogqoka ngiyenza ukutshela la kwakuthi endlini ngavula emotweni ngakhipha umjifo ohlala emotweni ngawugqoka ngamuyela kule ngane
khuluma ke ngani uthini yayikhuluma lento ngabonta kuyaguleka la ithe isuka ya ukukhuluma umuntu ongasekho kuyona yakhuluma lengane ukukhuluma lesisalukazi sithi siumangwana sona hawu kithengiswa sesithi lalisa lengane ngicocela abefundisi bangihlekisa Nkosi yamakhosi banti hayi bekufanele umtshela umangwana ukuthi ayola ledodweni kimi Nkosi yamakhosi ngoba uNkulunkulu wena ngikubonile uNkulunkulu wakho kwase ukuthi ngakusasa kwafika kofanele ngibalethe kuwe Nkosi yamakhosi ngase ngibaletha kuwe kwangamakhosi amane ebese kuzoba ababeza nenkomo ababili na lengane ehamba nalabo bantu uma ngena nje ngathi uma ngena uThixo usiyaphuma usemela lapha ngaphandle ngithi mina bekufanele ngikhethe inkosi yasekuhleni uma ngingakayikhethi manje ngaso ngizoze ngikhethe nini ngoba uNkulunkulu ungikhombisile ukuthi uThixo akekho emhlabeni osemazulwini uthe uma ekhuluma lapha ngithi wathi ngibangenise bonke laba kodwa uthe wayesethi lona ogulayo ingani kayani ngibonile ukukhuluma naye ebusuku wena mtshela ukuthi inkosi imbusise akabuyele kwamashu awushembe ubani otshele inkosi ukuthi labantu babuya kwamashu kade umbone kanjani yena ngale kobonda ngikhuluma naye ebusuku uNkulunkulu ngempela phambi kwethu ngisabhizi ngiyasho lapha ukuthi cha nina buyelani kwamashu ngithembona wayethuma uthi level yakho mankinyana wathambiza umfundisi ezena lemntakulawo ho useshitshile futhi ngesa naye ngithe mangisa naye kwaqeda amadolo ushozi kade lapha ngithe shozi osala ngilandele baba unenkani nje ushoza labanga nenkani uvele wasukuma wesakimi ushozi ngempela wafika waguqa ngasethi inkosi yamakhosi ubizwe yimi ushozi wasethi uThixo bizana umdluli ngithe sabona lokho wathi ikhuluma lengane yakhuluma ingane wathi umuntu wasezulwini bizana uJesus wabiza uJesus wathi hamthanda ngeke thempele emthandazele lo muntu uzosindwa inkosi imbusise hamba wayiphuma uThixo hamba uJesus wangena ethempeleni wathandazela lengane usenayo isingibingelele sabona umfundisi ubonile uThixo akathabe ichitha ngesandla bese phakathi emotweni ngathi mina awu kanti sididwayini ngempela ngoba uNkulunkulu uhlezi naye yini lena sididayo ngempela sihlezi noNkulunkulu phambi kwethu ekelimanga sibuka Nkosi yamakhosi angizokhuluma kakade futhi angizokufunda incwadi ngoyifundelwa uwe mina Nkosi yamakhosi mina ngiyifunda incwadi ngoba ngisengolahlekile Nkosi yamakhosi ngoba ngisafuna indlela yokuthi ngibone ukuthi wena ungubani ngempela njengoba bonke abantu siyayifuna indlela siyathuntubeza siyacela Nkosi yamakhosi usiphe umoya wasezulwini la eGoli Nkosi yamakhosi ukuthi uma ukhulume izwi ligcinwe abantu bonke sibe ngancane ngiyacela Nkosi yamakhosi ngiyacela Nkosi yamakhosi usiphe lokho sibuke uyabona uma uphuma uhamba Thixo ebese sonke sikwenza ubakade ukushile singangobenzi ngobulukhuni sikwenze sikhululeke senze yonke into oyishilo baba ngoba lokho kushilo ikhona ukusindisa nokusivikela imphefumulo yethu emzini yobaba omkhulu ngoba usuku usithumile wena nguwe ohlele esitelingeni thina sihleli ngemuva sibone inqola ihamba ahlale Thixo uzube kulelezi Nkosi yamakhosi usisebenzisile Nkosi yamakhosi ngoqala kuthiwa amacala asephelile ngoqala oyekwe udevele kade edlala ngoThixo bethu kodwa wena uliqhawe ngempela ngoba uye kwasuka wakhathala udeveli kodwa kunabantu abanemhuzu
uzuko ikomiti inkosi yamakhosi owangifaka kulo le executive sihuzuke kakhulu ngawe ngoba bekade sigijimisa wena Nkosi yamakhosi kugilwa yonke imikhuba ngawe ngelila manje wakwazi wawusayiniswe entabaswe lapha yana sagijima sawufika koShowe sagijima sawufika kumthunzini Nkosi yamakhosi silwela wena kodwa icala la uqedwa intombazana umhla ka17 kuJuly yayiqeda intombazana kwathiwa kuyiwa siye high court sifike high court lapha yathi intombazana hey wemadoda khumulana amabhulukwe sininike ikhethi ngoba nina nikana ngomuntu omdala naye nabona iminyaka engaka kulokubhudunga ubhodonga udaka kuthiwe inkosi awu thatha ikhethi madoda nisinika amabhulukwe thina emakhehla hambani buyelana ekhaya yoshana noNkulunkulu nimshiye nobani sabuyele ekhaya ziyagula lezi ingane ziphuza isipilithini zasitshela kanjena nje hey Nkosi yamakhosi sabuya na uphila ngajabula mina mhla ngibuya lapho usithume khona ngobona uNkulunkulu ngiyajabula Nkosi yamakhosi ngoba ngizwile ukuthi eJudiya uyaliphakamisa leli khehla yimi ukuthi wawulithuma Thixo Nkosi yamakhosi ngiyazama ukuthi uma ungithuma ngingahlali phansi ngikwenza okushilo Thixo sabuya na uphila Nkosi yamakhosi namhlanje yena kwathi ngikhathele siphuma eZimbabwe sihambile nabefundisi siyocaba indlela ukuthi Thixo ngelinye ilanga uyohamba Nkosi uvakashe uyofika kuleli yaswe Nkosi ngithengiswa ngiswa Nkosi yamakhosi ekufonwa ekusuku kuthiwa ukuphi umkhwanazi ngathi ngisekhaya awu ukho lapha ekusheni ngathi angikho kwathi kodwa ngeke ugijima ufika mina ngikwazi ukugijima ngikhathele kabi mphume eZimbabwe Nkosi yamakhosi bathi ubaba uyasibiza manje kusuku uthi masiye sesiyakuye base bebuya bathi uthi baba asifuke sihambe kuseni siyolanda imphumela ngathi mina mbani loyilanda ngiyoyiswa ngani ngikhathele kabi umsimbo wami uyadudumela ngihambe kakhulu kukude kwabulawayo ngithengiswa bayebesho bathi hayi sekuthethiwe icala liphumele iqhina embizeni noma ngingathanda ukuthi uphume kulolu usizo kulo kodwa ungifostekile nongathandi uyozathande ngoba useliphumele iqhina embizeni Thixo sinawe Thixo usinawe uhamba phambi kwethu futhi ngeke sikudele engathi ungade kufikisa ukuzame zokuhamba emhlabeni Thixo ngilokho ngiphambi kwakho ngenza umsebenzi wakho unginikeze wona ngoba akekho omnye uThixo engaphuma ngiyomkhetha manje ngaphandle kwakho Nkosi yamakhosi leliyaso sithume kulona sengiyavuleleka ngiyakhuluma manje ngalo ngoba nawe Thixo usukhulumele ngale Judiya sengiyakhuluma ke nami ngawo imfihlo zakho sengiyayikhuluma manje Thixo leliyaso Nkosi yamakhosi likulambele Nkosi yamakhosi lilambele wena yobe lolizwa kuthiwa uYesu uzofika ingilozi ziyoze zisho ngelinye ilanga siyofika khona Nkosi yamakhosi likulindile Nkosi yamakhosi leliyaswe ngijabulile ngibona inkosi yakwaKhumalo ifika lapha eyakhona laphana eMthokazi ikade nginayo le kade ngilethe kuwe Thixo ngikhuluma nayo ithi nayo ngiswele mina ukuthi kube kuyithunywa zifikile kodwa umbiko ufikile lena kumna ngangwa lena eHarare ukuthi ukhona uThixo umholi wamaNazaretha ngithi mina kuyena siyeza ngathatha ama-particulars akhe onke ngafonela umfundisi uNdebele esemsebenzini ngabahlanganisa ngoba Thixo uNkulunkulu umthonsile wamletha phambi
phambi kwakho ukhulume kahle naye bengikhona Thixo ngoba wena ungwasezulwini wena nguwena umabona kude ovulela yonke iminyango evaliwe zonke ezihluphekayo zisa kuwe Nkosi ufike uziqaqele wena senze sekuzobuya ukukhosi bakwaMzilikazi manje ngoba nakho sebeyakwazi ukufika kuThixo umkhululi weziboshwa. Amen. Thixo awukhethi umuntu awubakhethi abantu abathumayo sithe senza lento abayazi Thixo kwafika uArchbishop entabazwe wakhuluma naye Thixo uzakhuluma naye uthi wathi kusixakaxaka ekhuluma isisuthu sambiza umfangela umakho sathi akekeze ekezosixhumanisa wasixhumanisa umfangela umakho Nkosi yamakhosi awu 25 Nkosi yamakhosi ake sithi ukuba ingoma senzele ukuthi uNkulunkulu umsebenzi wakhe uhambe osiyamukela ithimba lami
into yalapha kuleli bandla amakhosi sesenkosini yesihlanu kubuye uBhombela waphinde wabalwa from number 1 wa number 5. Inkosi nenkosi ithuma ishinto efikayo iyayazi eshiwo ngenye inkosi. Yathi inyanga yesizulu einganeni zakwaMakho yathi azenza ihlabelelo lizona lezi zishintshe ngesisuthu zenza zithe sezenzile into eyintuthuko ibe ixake kuleli bandla kuke kufika ukuthi awu sekuzofundwa ngesisuthu manje ihlabelelo kaShembe zama ke ayizange iqhubeke zalinda uBhombela wesihlanu uthi mase efikile ziyofundwa ufikile ke uBhombela wesihlanu manje usithumele elisuthu akakhetha ngabalala umuntu kodwa zakhamka seyisethwa ngama passport lapha eNtabaso oyene passport umfundisi akekho kodwa akangahamba wathi wasihambe siyozwa lo archbishop sahamba ke thina esihlala ama passport ekhona ekhwame sa cross Maseru sawufika uma sifika lapha na uarchbishop ubiza ibandla lakhe walishela wathi khona ivakashe ezizofika kodwa ke nizoyibona nje nani archbishop wasifaka phakathi endlini yokusonta wakhuluma nathi wasitshela yonke into edala ukuthi esekuShembe ufuna ukubhajadiswa wasitshela ukuthi ube na 20 years kwathiwa makaqambe ibandla njengamanje una 47 years uthi uliqambelela ibandla kwathiwa makalenze libeke elase-Afrika ngoba libhalwe isithombe somlungu iSt Peter's Christian Church kuthiwa kalenze Afrika uthi ngithatha isikhathi ukuthi kushuthi ngidingilenze Afrika ngoba ngise-Afrika vele uthi aphinde yabuya lengilozi yanitshela ukuthi besithi thina lenze libe yase-Afrika libe iNazareth Baptist Church ebuhleni under unyazi lwezulu ilapho ke engisuke khona ngaye eSwazini senze ngakabili eSwazini kusho ukuthi sifike sishawe ilanguage communication ukuthi sizwe ukuthi uthini lo muntu kwaze uThixo wenza isu lakhe ukuthi ngempela engicela ukuledlula lelo ngelichaza ukuba kuze kwasiya ukuthi kukhona umuntu ngempela ofuna ukuza lapha kodwa shawa ile language ukubuya unyazo umhlaluthanda liyosenza sibe bilingual sasi zonke ilimi khona siyokwemukela bonke abantu hayi Nkosi yamakhosi yasitshela le ntombazana lo archbishop wathi ufuna ukubhajajiswa manje uthe uma sithi simconvince ukuthi nechaka ibandla lakho lonke selifumile likubhajajiswa cha abantu nje abafiwe sathina cha uma kancane ufuna ukubhajajiswa wavula waquleka bayesebede nje bequleka njalo lengilozi isiyamkhinya ifuna uShembe niyambambelela bamphephethe kwenze kwababili bamphephethe sase sibona ukuthi asiyeke ukulokho sikhuluma ngalendlela esikhuluma ngayo ngoba ingilozi ayifuni lento ngoba siyayiconvince ukuthi lo angabhabhathiswa lo muntu
sase sithi cha umnikazi wesonto sifuke simtshele Archbishop umnikazi wesonto yena uzositshela manje zihamba siyahleba sodwa la emotweni hey kodwa bekuzwa njani lento yabo yazi kufuneka ukuthi sihambe siye khona eke sihambe sishaya inkonzo nje masifika lapha sethula ireport uthi uShembe niboneka kanjani abafundi sishonile ukuthi yini niboneka kanjani sathi ankosi yamakhosi sibonile khona sizingane nje sabona bona nabonani ngifuna lokho nikubonile sibonile masihleba sisho wasethi hambani ke nithathe amakhumbi nje noma abe mane sathi hawu Thixo ayadutshulwa amakhumbi wathi noma amabhaso amabili ke ngempela ke kwenzekile ngesikhumbuzo ngangekho esikhumbuzweni nanqakwa kumbizweni umhlangano we-executive committee ngangekho kube ngangikhona ngangiyobe ngikhona nami Thixo kulabo abayebeza kuwena bezokusho ukuthi Thixo asephumile amabhasi amabili asangaphuma Thixo wawusulikhipha ilanga le-11 noma ke inkosi yamakhosi kodwa koze kube nini kodwa kuhanjwa phambi kwakho uma ukhuluma ube kusuka sibe kusheleni thina koze kube nini soze sibone nini ukuthi ubani Thixo siyakholwa ngasiphi isikhathi kwaba khona wathi abafikayo uma kufanele kuyiwe lapho saya lapho inkosi yamakhosi ngasuka la eGoli saphuma saphuma ngafela sasashona eBloemfontein abangale bangena ngale kodwa Thixo kwaba khona indaba yelanguage leni yashupha Thixo ngithi kufanele sibe bilingual ngoba wena uhambe emasweni manje kumele ukuthi thina sibe ne communication kwathiwa kuza wena Thixo lesuthu kodwa kuza wena ngathi Makho gijima uyolungisa kube ne communication breakdown hamba Makho uyolungisa sengiyabona nje ukuthi mhlawumbe kwaba kuphi indaba Barry Morena wahlale yena mhlawumbe mina ngase ngithi mina yes wase kuthiwa uyeza kuShembe kanti bebebuza ukuthi uShembe uyeza yini kodwa bathi Morena wahlale yena la problem kwaba ukuthi lento ayishoyo manje umkhwelaza akezo ukuthi uthini ngathi mina yes kwase kuduma ukuthi kusuShembe kwaba uduma nje umshweshwe ama minister kwabuzwa kuMakho ukuthi kwenziwe njani uma kusuShembe wenziwe njani Makho gijima uyobatshela ukuthi cha bobo kwaba language communication breakdown awugijima Makho base besho bathi hayi sekukhona lenkomo elinde abefundisi abathunywa uShembe hayi Makho hamba ufike uyishuthe Makho sibe neshow ukuthi arizochi sihwapa akere sihwapa kinyama yahashi hamba Makho ufike uyishuthe inkomo uyihlabe ihlatshwe inkomo sifike inyama isikhona siyokhululeka ngoba sesazi ukuthi akusisihwapa kinyama yahomo kanithi safika ngempela lapha inkosi yamakhosi safika ngolesihlanu babe sinzekile amanazarethe akho inkosi okwathumela ayo 123 Nkosi yamakhosi njobe angithi ngenzela Nkosi yamakhosi ukuthi beswe bonke abantu lapha eGoli ukuthi izwi lakho lalishilo ngempela ukuthi makwenziwe lokho esasiyokwenza kuswe wonke umuntu ngoba ngikurepeat ngamabomu Nkosi yamakhosi ukuthi siswe sonke zilothe zonke iziswe abantu abesotho
kufanele bamdinga uShembe, kufanele sihambe uShembe masithuma sonke siye khona. Kabungathi abarona yenteng kamo. Ngokuningi kwethu sihambe siye khona mhla uShembe ezoya. Sile sambukela uShembe. Ngathi mina nifike nisho ukuthi cha Nkosi yami mbhizi ethemba lethu. Mina inenkolisela ukuthi njobe ngekho nje kule report back awu Nkosi sengiyocela isilothi mhla usufikile. Bafike basho. Washo uThixo uthi hambani ke manje nilungise ke manje inyanga engenamakhaza nengenamvula kuzohamba mina ngiunyazi ngiya eLesotho. Usosurika ufela luna mona rintsibe hanhle uri murena wa rona o tla Lesotho le tsamaya engliyena. Aha. La ngumfundisi sekhuluma eSotho cha uShembe uyena osithumele ebesothweni uyena uShembe ufundile umakho umthandazo wesabatha wawufunda ngesisuthu washo wathi thapelo yaJehova. Inkonzo yasekuseni Nkosi yamakhosi yayiphethwe abantu ababili Nkosi yamakhosi. Ngenhloso inkonzo ayiphathwa abantu ababili iphathwa umuntu oyedwa kodwa ngenhloso yokuthi wawuthumela ukuthi masiyoshumayela yaphathwa umvangeli uVilakazi wakhuluma waseNewcastle wakhuluma ihistory kaShembe esuka le kwakwakhe khona umzazelo olundi ehambe ya kwathi abamhlophe azaza abuye se wakhuluma nje history eqeda wase kungena umfundisi uKhoza washaya incwadi ezafika ku20 lapho sasinabo befaka iqoko befaka icathulo behlele ezitulweni thina sihleli phansi kwakufundwa incwadi sathi abangathintwa abayekwe benje abangathinta bazoyizwela bona incwadi ezifundwayo zayifundwa ngesisuthu zona lezi eseBhayibhelini lethu thina amaZulu zihlaluzwa kasisuthu bezwa kahle abesuthu ukuthi lento esiyenzayo kayikho kanti nansi into ekhona nayo into ephelele kwathi enkonzweni yasekuseni uma iphuma ay baya besihlonipha kakhulu basifaka ngapha sathola amangcamnceka mnandi sehlisa baphuma ngaphandle bayothatha amabrompiti abo bangena ngolayini bowashaya amabrompiti beyofika ethempeleni bajika baphuma namabrompiti baphinda bangena ngathi mina niyambona seku1 bayangena asibayeke bangene bazojima bejika nje noma ngabe siku1:15 sibememeza inkonzo amabejika nje bethi ebese sithi umshumala kamemeza inkonzo bathe bejika sebephuma sebeya ngaphandle futhi sebeyothatha ihlandla lesithathu wasememeza umshumayeli wathi sontweni kwabona se ukuthi ishayile base babuya besa bafike bakhipha itulo eholweni bayibeka ngaphandle bagumula icathulo bayibeka ngaphandle bakhipha iqoko bangena esontweni bahlala phansi ngenkonzo yasemini cha inkonzo yasemini Nkosi yamakhosi yasiphatha uhlanya lwakho lona lolo luguqile yaphathwa uhlanya lwakho Nkosi yamakhosi ngathi ukushayisa izulu kancane ngayise ngithi hayi kahle kahle abantu abafana bezwe kahle ngathi ngonyazi nampa awuthi mvele ngeqe sengeqileke manje ngase ngishaya ngesisuthu straight yonke anginithi ihlaluso ya Nkosi yamakhosi usithumile siba namandla akho Thixo usipha amandla sivele sibe ne self confidence kukho konke sikwenzayo ngoba sithunywe uwena uyingcwe ngasesubini Thixo Nkosi yamakhosi umsebenzi wakho mningi kakhulu uyalungiselwa ngathi siyacela futhi ulibambe leli zulu Thixo nasemini uzoqedela umsebenzi wakho uliqedele uma sesiqede ukunikela ngaphakathi Thixo
Siyacela manje Thixo nje ulibambe nje ngoba uhlala uzenza imanga. Libambe Thixo isulu umsebenzi wakho uhambe ngokufisa kwakho. 154 ngiyakho lwakuyise kuyisana
hawu Thixo usuyangisola Thixo manje uthi kimi nguyekelani lokho ngibe ngama-twin le-organogram usiphile i-organogram engama-twin Thixo wathi siphathe ukuthuthuka nethemba lethu iphethwe yithina Thixo ushilo wathi abafundisi nginabo bathathu Thixo njengoba kunje lapha nje ethemba lethu angiguli ngengqondo ngithunywe uwe Thixo ngiyokwenza ukusonga ngeke nguyeke amen uzofikileke Thixo manje emsini wakho ngikwenzile ngilungi khona ngiwenza umsebenzi wakho Thixo ngicela ungivikele njalo ngeke nguyeke ukwenza into ongithume yona elisuthu ngizophindela futhi ngiye endlini yakho ngizoya futhi Thixo uma usungithuma yonke into ongithuma kuyona Thixo ngizoya angeke ngikutele okusoyo ngeke ngilalela abantu abangakuthandi Oke baze basho abafundisi bayakhala abafundisi sinabo elisuthu bathi kukhona sebeshilo bathi iphepha lishilo lithi izithando zonyazi ziyosonke elisuthu luyasukela unyazi kuthiwa sizithando zonyazi thina kulungile ke sizithando zonyazi ngoba lusithuma sifume Nkosi yamakhosi uthe mangigiye ake ngijikijele umpopho kwenkosi yamakhosi sekwenele inkosi ayiqedwa siyabonga amazwi omnaleso phi umfundisi wenkosi inkosi izimbusise Izovela inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sekhulu ama-68 164 socela umshumayeli ungiba wakhona lapha ekhaya asola isihlabelelo inkosi imbusise Usikwayo bengekhwana bengencema bayasika balinyathela ubengelithuli baye bathi zigebhugebhu bengemahlinzi yenqaba imdikizo abayiphonsa nasemahlulini beyikhombe emaphepheni beyihubhela ubhuka bhejana kanti bekuyosisikhomba ubungcwele nasemagcikeni okunyathela sibhadu sonyawo siyayikhomba indlela yasezulwini bayayiphika abanyatheli bathi angisiye yokunqoba bombela sitimela samampondo ethole lapho hlimbale bevale emasangweni elalizwi isilomisa uyagobhosa njengamanzi othukela bengenakuvinjelwa lezindaba zasuka intabazo zehla zajula zehlele emakhosini emthandeni kwamaphumulo zathi mazikweni phezulu zaba nevunga zavungasela uyawamangala amadoda lawahlala emangala kumaqhamntwana omlungu satsheni wahloma kanti na uvula iBhayibheli lavuma vula iTestament lavuma bathi unoqandela uyasinguna kwakhe unomlethika madinana zonke izizwe zithi mletheni kimi sidlwangu uthi bonga nenkomusa kwaphuka uphonde kwezakithi kweziyanyathikazi umlamlankunzi ngabe uyekile zabulalana inkunzi luphondo lunyihlaba ezinye amathwebeni ukephumbana phansi kwelasemzube lethe ezinye kwaqhuma iphethu kwaqhuma iziziba lendaba sizwe ngotokoloshe kwelasemzimkhulu ethi indaba inkulu isekuphakameni inhliziyo zethu zimavakavaka ngabe siyakholwa siyobona ubombela isitimela samampondo usitimela samalapho ongamanga khona itimela nakwelaseBhorazili bafika baluza udumo oluphakade belungakabhombela isitimela samampondo lufakazela amakhosi akwaDlamini naseThustiki kwaNkalokazi bafike baluza evusa usigebenga khambule ube ngwasemalibeni wavuka esengulazaros edumo oluphakade lweqamagquma namathafa kanti bekuyosalifakazela ulangaphuma siyothena bulothola bambula uzeme sinamsebenzi njengelanga engomamahlombe ngogungubalahlahla somdebe ahlala lona ihlalo ngezezulu kuphela ingidinga idala egidisa kade kwasebegidisa uphuhla phansi uphuhla emzini wakho sephakameni wokuphala labasendaba sengozini umanda sithebele njengensonyama mbhekwa kafikanga kulaseTransvaal obebhekwe ngabansundu nabamhlophe emahlombe azingungugungubala engidinga idala egidela zilashone ephakameni uqabadela
ngasezulwini ayilingananga nezamaphekula zaphelela Peter Marisburg wayibovu inye ngasezulwini babayihlola ngecala engenacala ingcwadi yakithi umanyathela indaba zasenqaqhube eMatabetulu ufakazela amakhosi abangcobo ufakazi umzonja nenkosi abangcobo emaqadini bathi phuma nyangasezulwini nababafarisi bengamatshe esandleni ababefike bengamachophetshani namhlanje bajikela imbengu ngasezulwini umqaqathi amakhanda kwabazayo uguqabadela bamkhiphe ephakameni bafakazela umuzi wakabheka uzungu e-1978 ekhipha umhlangano ubheka ukwenza sentangakazi ubeyesula igazi lesililo bayefakazela umuzi waseshowe kwaphinda ulimi ilanga belisedunguzeleni abafarisi bebengamatshe esandleni namhla sebephika imbengu ngasezulwini uqabadela bashone phansi abakhi bomuzi bewudibhiza uguqabadela ungwakithi ungase ephakameni nkolantaba kanti ubezobeka umuzi omuhle athi ubuhle bokuphakama uphakama ngothi ngolekosazana sisefo sasezulwini sibe sefo silawela anjengombila ukhishwe emakhafulithini uguqabadele walukhipha umnewabo ithuko kwalesenkantolo walesula icala elingenamthelela ethi ziki zethu ngolekosazana ziyabethusa abasemhlabeni kushalela kubengaluthuli kuphonse izibezaleni baqede zaphuka uguqabadela ubengamshanele bayiphonse ezaleni baqede zaphuka ushanelwayo ubengwakithi ephakameni kuqabadela eshone phansi izizwe kusalela kudumo eliphakade ngoba kuyohlala zunyalo lwasezulwini incwadi yakithi zonke izizwe